Nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Luković Španjaci u Kragujevcu, gde su došli gosti iz fudbalskog kluba Vlašište Kragujevac. Razgovaramo sa trenerom fudbalskog kluba i mojim trenerom, Borkom Marinkovićem. Ćao Veljko i pozdrav za đake reportere. Moje ime je Borko Marinković. Zašto sam tu danas sa vama? Da se vratimo malo unazad, pričamo o sportu. To je moj fah gdje sam igrao profesionalno, nastupao u 4 strane zemlje, kao internacionalac i kao reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, to bi sada bilo znači neka zajednica Srbije i Crne Gore. Hvala. Kako ste bili đak? Pa ne može se, teško je biti dobar sportista ako se ne prati da budeš i dobar đak. Tako da čim sam se bavio sportom i ostao dugo u sportu, bavio sam se i školom jako uspešno. Mogu da se pohvalim, pošto ste vi sada đaci, da sam bio odličan đak. Koliko je potrebno odricanja da bi se postao šampion? Za sve što hoćeš da uradiš je potrebno da budeš istrajan, vrijedan i da uložiš jedan veliki trud. Svaki sport je složen jer trebaš dugo vremena da se spremaš, da se obučavaš, da treniraš da bi dobio jedan sportski rezultat, to je neko tvoje znanje, tako da je to jedan malo duži proces, ali je sigurno ostvarljiv, pogotovo ako neko ima veliku želju i talent. Koju biste poruku poručili deci koja počinju tek da treniraju? Pre svega da je sport jedno sjajno okruženje, gdje mogu da imaju jedno lepo druženje, imaju brigu o svom zdravlju, da budu dio sporta, jer sport je nešto što sigurno trebamo da koristimo što više, da i pobeđujemo i gubimo, jer to je sve stvar deo života. I jedna velika poruka da moramo da budemo u sportu što duže, kako u ovom dečijem, školskom, rekreativnom, profesionalnom i na kraju nekom relaks sportu, znači sport za sve, znači od početka pa do kraja nekog svog života je bitno da budemo deo sporta. Hvala. Za školski sport Srbije, Veljko Bulić.